حسن وزیر شہباز شریف گشتگ کی ایمنی برجہ دارگاہ فورس کردار سطح کر دے بندش جتگی گل گلدار امام شنبے دستگیر کنگا DISI انٹیلیجنس آپریشن جوانے وڑیا مختار اسلام آباد ہائی کورٹ اب PTI راشون اسد عمر رہا کنگے فرمان داتا عامر صاحب فرمان داتا چتری MPO درجہ اسد عمر دستگیری کالدم حاضر رہا کنگ بھی عامر کے ساتھ اسد عمر ٹویٹ ڈیلیٹ کنگے ہم فرمان داتا وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک گشتگ چدو گیش لینے نیادن گیش کنگ او پار کنگ نبی ملک پرافائل کپر آلاس بوگائیں ملک روچ 4 لاکھ بیرل ریفائن جننگ روٹی پاکستان پیٹرول ڈیزل سالانہ ضرورت 21 ملین ٹن خزانے کی تیسری کی بجائی وزیر مبتدا اسماعیل گشتگ پاکستانی آبادی ہستے مردم شماری ردا 100% گیش بتاڑ 100% آبادی گیش بوگے ممکن نہیں مردم شماری ردا پاکستان ہمک سال 90 لاکھ چوک ودی بان بندش جتگی گل BNA سروپ گلدار امام شنبے میڈیا دیما پیش کنگ بتا گلدار امام گشتگ بلوچ نودر بر ملک کو صوبہ دین روی واسطہ کار بکنان صلاح بند جو دے سببا بلوچستان بعد پشتہ درشوتاگ بلوچستان جیڑا گو گپ ترانا گش دیوار پتکن من ہمارا جب تک آ ردے رائے بتاگ بلوچستان پد منتگ سرمایہ کاری نبوگے برابر ہیں بلوچستانی تئی کارانی وزیر دیال لانگوا گشتگ جیڑا گو گپ ترانا گش دیوار بوت کنا ریاست و ادارہ گو لیب کنو کا ہچ وڑے رعایت دیگ نگی اما کے اک نرسک ماہانی امرائیں حق و تحریک سروک مولانا ہدایت الرحمان رہا کنگ بتا آئی ضمانت سے مچل کا منظور کنگ بتران مولانا ہدایت الرحمان نے سپریم کورٹ نمرا ضمانت منظور بوگا پد مروچی گوادرہ حامد کے ساتھ کارویہ پد حق آر رہا کنگ بھی وندرا لائن لوڈ شیڈنگ اور سبسڈی نرس کے سببا کشت کشار پر اثر مند ہیں بیجارے لوڈ شیڈنگ کے سببا کشار خراب بوگائیں وندرے سولر سسٹم ہم سوب منان پرچہ کنو دو ساچان بوگ سببا سولر ہاپ ناکشران تشی سببا زمیندارانی جنجال گیش بوانے دلگوش کنے رپورٹا صوبت پورا گرانی آجی سببا پوریا گر اوورنا جنجالانی آماچن وردنی چیزان خوار امک روچے کارمرتے چیزان نیاد مالو کے درسرہ سا ڈن میں ضلع انتظامیہ نمگا ہچ وڑیں گانگے جورک بوگا نئے دکاندار وتی دلے تباہ ریٹا بندگاں مستنگا پیرامیڈکس اسٹاف آوتی لوٹانی حق کاروان کی کشتگ پیرامیڈیکل ایسوسیشن نمگا DHQ مستنگ اسپتالہ چے روان کشک بتا روان شہر جتائیں رہاں پند جنانا پیت طلب دیما حاضر بتا محکمہ صحت بلوچستان جعلی دوا اور درمانن گرودار واسطہ صاحبات کی ٹیم جوڑ پتاڑ ان کی ذمہ واری رستگی محکمہ صحت سینئر ڈائریکٹر انسپیکٹر محکمہ صحت نمرا چکڈنی دے بتا کے معلوم کے جان سلامتی ماہ گیتر کنگا خواہاں امک وڑے آفراتی دے گی یقینی جوڑ کنگ بھی ٹیچنگ اسپتال پنجگورہ ڈاکٹر نبوگے علاقہ حق دو تحریک اور سول سوسائٹی نے منگا زارشان درشان کنگ اور ننداک جنک بتا زارشانی کنو کا گشتگ پنجگور اور ٹیچنگ اسپتالہ ڈاکٹر اور دیگے حسرات کی نبوگے سببا دور و دراج دمگا ہاؤ کے نادرہ جنجالانی آواچن وزیر صحت پنجگور اسپتالہ حسراتی رہے گا بے سوگن شاگرد تاہم معذور مردمانی مدنی ہرکشت و بستاری استن بلے سوراب معذور مردم ہمک وڑے سرکاری کمک کا چیز بارن سوراب جامنین دی معذور مردمانی گوشگین کے گران نیادی سببا میں جنجال گیش بتگان دومی نمگا سرکار ہمارا ہچ وڑے آسراتی نیس شہداد کوٹا گرانی آجی سبوا مولچیانی روزگار ہم اثر مند ہیں ہمک چیزانی نیادہ گیش بوگے ہم رائیا مولچیانی کار مرد ہیں چیزانی نیاد ہم آزمانہ سرنگ
چاشی سبب آہانی روزگار سرا ہم بدیں اثر کبتا